tuje muri Kongo. Runani rw'amashyirahamwe ya sosiyete sivile y'intara ya Kivu yo mu bumanuko isaba ababa muri iyo ntara guhagarika kugura ibicuruzwa biva mu Rwanda. Umumenyesha makuru wacu Temistokle Mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru. Ni imyigaragambyo yitabiriwe n'ababarirwa mu bihumbi bakoze urugendo rw'amahoro ruva rwagati mu mujyi wa Bukavu barusoreza ku cyicaro cy'intara ya Kivu y'Epfo. Imiryango ya sosiyete sivile ivuga ko yahamagaje iyo myigaragambyo mu rwego rwo kwamagana intambara y'inyeshyamba za M23 n'ubushotoranyi bw'u Rwanda. Iyo kandi ivuga ko yamaganye icyo yise agahato gashyirwa ku gihugu cyabo ngo kiganire n'inyeshyamba za M23. Bwana Adrien Zawadi ukuriye ihuriro ry'imiryango ya sosiyete sivile mu ntara ya Kivu y'Epfo akavuga ko abahatira Kongo kuganira na M23 bakabanje guhatira ibihugu bituranyi bifite imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo kuganira nayo. Niba basaba Kongo kuganira na bariya bantu, natwe turasaba ko banasaba u Rwanda ubutegetsi bwa Kigali ndetse n'ubwa Kampala kuganira na FDLR na ADF, kubera ko iyo FDLR niyo mpamvu buri gihe batanga iyo baza kutwica. Kandi perezida wacu aramukaganiriye na M23, twe nk'abaturage tutabyemera. We yarivugiye ko ashyize imbere umuturage, ibyo bizafatwe nk'ubugambanyi buhanitse ku itegeko nshinga ryacu. Mu kivunge cy'abitabiriye imyigaragambyo hagaragayemo abitwaje ibyapa byanditseho ngo Abanyekongo n'Abanyarwanda ni abavandimwe, umwanzi w'abaturage ba Kongo n'ab'u Rwanda ni Kagame na leta ye. Uretse kwamagana umutwe wa M23 n'ubutegetsi bw'u Rwanda bashinja kuwushyigikira, abigaragambya banamaganye ibyo babona nko guceceka k'umuryango mpuzamahanga imbere y'ibitero bigabwa kuri Kongo. Njyewe nitabiriye uru rugendo kubw'agahinda k'igihugu cyacu, kubera ko duhora mu ntambara. U Rwanda rukomeza kuza rudutera, Loni igaceceka, ntitwumva igitera Loni gukomeza guceceka. Ikindi dufite MONUSCO muri Kongo, ntitubona icyo bashinzwe. Umunyamabanga mukuru wa Loni yitangarije ku mugaragaro ko M23 ikoresha intwaro Loni idafite. Ubutumwa mpa umukuru w'igihugu n'umuryango mpuzamahanga nuko bareka urubyiruko rwa Kongo rukirwanaho, rugakoresha intwaro Loni idafite mu kurinda igihugu cyacu. Izo ntwaro zishobora kuba inzuki, izindi nyamaswa n'imyuka y'imbaraga zidasanzwe Mayimayi ikoresha. Ku rundi ruhande, imiryango ya sosiyete sivile yo iranasaba ko abatuye intara ya Kivu y'Epfo ihana imbibi n'iy'uburengerazuba mu Rwanda bahagarika ubuhahirane n'igihugu cy'u Rwanda. Bwana Adrien Zawadi ukuriye ihuriro ryayo ati twasabye abaturage bacu bose kuba maso kandi bakanga ibicuruzwa byose biva muri kiriya gihugu kidushotora, kubera ko ntibyashoboka ko dukomeza kuboherereza amafaranga, ayo mafaranga akaba ariyo bagura intwaro bakazambukana imipaka baza kutwica. Kubw'ibyo umuturage wese ukunda igihugu ahagarike kugura ibicuruzwa biva i Rwanda. Imyigaragambyo yamagana intambara y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda ahi Bukavu ije ikurikira indi nk'iyo yabereye i Goma kuri uyu wa kabiri. Ni imyigaragambyo irimo kuba mu gihe umutwe wa M23 wo ukomeza kwagura imbago z'ibicu ugenzura muri teritwari ya Rucuru, aho urimo gusatira umujyi wa Goma ari nawo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Iyubura ry'intambara za M23 ryazamuye umwuka mubi mu mibanire y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza kuyirukanwa n'ihamagazwa ry'abambasaderi bahagarariye ibyo bihugu. Leta ya Kinshasa ishinjiye Kigali gushyigikira inyeshyamba za M23, ibyo Kigali hakana, ahubwo nayo igashinja Kinshasa kwifatanya na FDLR ishinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyamara ku bwa leta ya Kongo, FDLR yaciye umutwe mu bikorwa bya gisirikare impande zombi zagiye zifatanyamo, ahubwo ubutegetsi bw'u Rwanda buragira urwitwazo mu guhungabanya uburasirazuba bw'icyo gihugu hagamijwe ubusahuzi bw'imitungo kamere. Imiryango mpuzamahanga ibi bihugu bihuriyemo ihamagarira impande zihanganye guhagarika intambara, zikayoboka inzira zashyizweho zo gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro, zirimo ibiganiro by'i Nairobi muri Kenya n'i Rwanda muri Angola. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burasirazuba bwa Kongo. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé ce mercredi matin de novembre sur différentes artères de la ville du Bukavu. Sur les calicots des manifestants, on pouvait lire notamment « Non aux négociations avec le M23, il n'y a pas la RDC sans Bunagana ».
Nous voulons la paix pour le développement de la RDC. Au gouvernorat des provinces du Sud Kivu à la botte, point de chute de la marche, le mémo contenant les recommandations de la population du Sud Kivu a été lu successivement par Jean Chrysostome Kidjana, président national de la nouvelle dynamique de la société civile, et par Adrien Zawadi de la société civile du Sud Kivu. Dans ces mémos, la population du Sud Kivu demande au gouvernement national de créer d'urgence un centre de formation rapide des jeunes pour renforcer les FRDC. Il demande également la fermeture des frontières avec les pays agresseurs, mais aussi la fin concrète de l'insécurité à l'est de la RDC. Le mémo a été réceptionné par le vice-gouverneur et gouverneur ad interim, Marc Malago Kachekere, qui a promis de le transmettre au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des dispositions utiles et efficaces. Marche de soutien à nos vaillants militaires et commandants suprêmes. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est celle de la REP, Grand Équateur et Chopo, un parti que dirige le ministre Guy Luando. La REP condamne avec la dernière énergie l'agression de la RDC par le Rwanda et elle appelle à la communauté internationale de s'impliquer. Regardez. Rassemblement à Mbandaka au siège du parti sur l'avenue Bonsomi, marche à Boende, Guadolité et à Kisangani. Agissons pour la République a manifesté ce mercredi pour condamner avec la dernière énergie l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. Les membres et cadres du parti cher au ministre d'État Guy Luando Mboyo ont tenu à apporter leur soutien indéfectible aux vaillants militaires congolais et à leur commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers ont saisi également cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation générale de tout le peuple congolais afin de mettre la communauté internationale face à ses responsabilités au regard de cette cruauté. Enfin, AREP réitère son soutien aux institutions de la République et témoigne sa compassion aux familles des victimes ainsi qu'à tous ces Congolais qui sont venus contraints d'abandonner leur toit dans des conditions inhumaines. tukivuga kuri Kongo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyagihugu mu ijoro ry'umunsi w'ejo kuwa kabiri baraturiye imiduga ibiri y'ingabo zishiramwe mpuzamakungu ONU zijejwe gukingira amahoro muri ico gihugu no kuvuga MONUSCO. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye kuri iki kibazo c'umutekano mu muji wa Goma na Jimmy Shukrani Bakomera, umumenyesha makuru akorera Kivu Morning Post na Radio Kivu 1. Mu masaha ya saa 5 z'ijoro nibwo imodoka z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zishinzwe kugarura umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaturutse Kiwanja zerekera mu mujyi wa Goma. Ubwo zari imodoka ebyiri zikigera hitwa Kanyarucinya, nibwo izo modoka zabashe kugera ku bariyeri ku mupaka ahantu hari ingabo za leta ndetse na polisi y'igihugu. Ubwo basaba abashoferi guhagarara bakareba ibyo zitwaye, ariko abashoferi b'umuryango w'abibumbye ntibashoboye guhagarara. Ubwo bizana akantu k'akavuyo, birangije mu minota mikeya gusa abaturage bamaze kumenya yuko ari gutyo bimeze, bose barazamuka. Abaturage b'ahantu hitwa Imunigi ni mu karere ka Nyiragongo, aho nyine hanaraha muri Kanyarucinya. Ubwo bakiyagera Mutagoma icyakurikiyeho ni ugutwika izo modoka ebyiri. Ubu ngubu tuvugana imodoka bari kuzikuramo amapièces de rechange, byuma byose bari kubivanamo. Ubu tuvugana iya mbere bayirangije, aha mpagaze imbere y'imodoka ya kabiri bari kuvanamo ibyo byuma, nayo iri hafi kurangira Mutagoma. Icyabateye gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo nuko babwiwe yuko izo modoka z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zari zirimo intwaro zigemurira abarwanyi bayo mu 23. Abo ndimo kumva bafite akayoge inyuma yawe nibo? Aba urimo kumva nabari kuvanamo ibyo byuma nyine, baba bari kudepyesa imodoka ya MONUSCO. Abo uri kumva nizo nyundo zose ni ibyuma biri gukoreshwa mu kudepyesa izi modoka. None se ko bavugaga ko izo ngabo zitwaye imbunda zigemuriye M23 bamaze gukuramo izo ngabo za MONUSCO, hari imbunda basanzemo? Amakuru ari ahangaha nuko avanwemo
imbunda ebyiri na n'ubu abantu bataramenya ahantu zanyuze, bikekwa yuko zaba zikiri mu baturage cyangwa se zikaba ziri mu maboko y'abashinzwe umutekano bari bari ahangaha. Izo modoka zari zigiye mu mujyi wa Goma zivuye hanze yawo, kandi umujyi wa Goma uracyafitwe n'ingabo za leta. Ibyo bintu abaturage barabisobanura bate, gushinja izo ngabo gutwara imbunda kandi mu by'ukuri aho zari zerekeye ari ahantu hakorerwa n'ingabo za leta? Reka nkubwire ko n'aya masaha mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi nko muri Nyiragongo abaturage bariho kubwoba cyane, kuko bazi ko isaha ku isaha abarwanyi ba M23 bashobora kugera mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi. Niyo mpamvu bakimara kubona ibyo bibaye, byaketswe yuko MONUSCO irimo izana ibirwanisho ibishyira mu mujyi wa Goma. Bari bafite ubwoba, bazi yuko MONUSCO wenda itwaye n'abarwanyi ba M23 cyangwa se ikaba iri kuzana ibirwanisho mu mujyi wa Goma, aho bikekwa ko M23 ishobora gufata mu minsi iri imbere, nubwo leta ya Kongo ikomeje kwizeza abaturage yuko umutekano ari wose mutagoma. Uwo mujinya usobanura umeze gutyo, abasirikare ba MONUSCO bari muri izo modoka babashije kuwuhonoka? Bawuhonotse kuko nta n'umwe wakomeretse. Mu makuru mfite biravugwa yuko bose berekejwe mu mujyi wa Goma, ariko ibyo byose byakozwe mu gitondo cya kare cyo kuri wa gatatu mutagoma. Nta n'umwe wakomeretse, nta n'uwahatakarije ubuzima. Wari ubikomejeho mu kanya uvuga ku bijyanye n'uko ibintu bihagaze uyu munsi. Urabona ko ari imodoka za MONUSCO zatwitswe. Ejo twabonaga abaturage bamena amaduka basahura ibintu mu mujyi wa Goma. Nk'umunyamakuru ubibona, umutekano w'umuturage aho mu gace M23 itarageramo wifashe ute? Reka nkubwire ko nta mutekano usesuye uhari, kuko nk'uko nyine nari nabibabwiye, bigaragara M23 yo mu mvugo yayo ubona yuko ishobora gufata naho itarafata mu minsi mikeya. Abaturage bo baracyafite ubwoba, kuko n'aha ngaha hari impunzi nyinshi, impunzi zaturutse mu duce tugize akarere ka Rucuru ni nyinshi. N'abaturage bo muri Goma nabo mutagoma bafite ubwoba. Umutekano ntabwo umeze neza, kuko birakekwa yuko hariho n'abarwanyi bamwe wenda baye mu M23 baba barageze mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi mu gihe uwo mujyi utarafatwa. Ni byinshi, umutekano w'abaturage ho uri mu kangaratete, ariko guverinoma ikaba ikomeza kwizeza abaturage yuko byose biri gukurikiranirwa hafi mutagoma. Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru ukorera Kivu Morning Post na Radio Kivu 1 aho i Kanyarucinya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane. Ubuyobozi bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO bwatangaje ko ejo hashize ahagana saa 3 z'ijoro imodoka zayo zari zivuye i Rumangabo zigana i Goma zatewe amabuye n'abantu benshi zigeze i Kanyarucinya batwika imwe. Mu itangazo bashyize kuri Twitter, MONUSCO yavuze ko ingabo zayo zigobotoye muri abo bantu zimaze kurasa kugira ngo zibatatanye bagende. Iryo tangazo kandi ryavuze ko abasirikare babiri bo muri Bangladesh bakomeretse. Kugira ngo tumenye ibyo uko byagenze, navuganye na Michel Mwumva neza, numwe mu bayobozi muri sheferi ya Bukumu hafi ya teritwari ya Nyiragongo wabibonye. Yatangirira ambwira impamvu abaturage badafitiye icyizere ingabo za MONUSCO. Regwa yuko barimo gufasha abanani ba M23 pera umutekano muke mu Kongo. Amakuru yavuzwe yaruko bari bafite abasirikare ba M23 bava Somalia, Uganda na Rwanda bari mu magari yabo. Babonye ayo makuru ko MONUSCO iheta babasirikare ba M23 mu magari yabo, bashatse noneho kubahagarika kuko barashaka kureba mu ayo magari iba yuko haboneka abasirikare ba M23. Noneho MONUSCO iranga kuhagarara kuri iyo boda ya Kanyarucinya. Sasa babahungu bakanyarucinya bacana umuriro barutsa iyo gari twa porteshare ya MONUSCO. Porteshare ni kuvuga yindi twara ibifaru barayotsa. None bayokesheje iki? Bayirashe cyangwa n'umuriro usanzwe bacanye? Bafashe karibira essence bashira alimeti iraka. Hari abantu bo muri MONUSCO bapfiriyemo cyangwa bakomerekeyemo? Ndaho bapfuye. Bamaze gukora icyo gikorwa, hari abo bantu se ba M23 basanzemo nyine nkuko babikekaga? MONUSCO yahise ko irasira isasu bariruka bajya mu bazi yayo
noneho abo basore bayihagarikije ndabo bashoboye guhagaritsa izo modoka kugira ngo bashakashaka abo M23 bari. None ubu ngubu bimeze gute aho ngaho byifashe gute mu by'umutekano? Ikibazo nuko abaturage batashaka kubona MONUSCO. Bumvise ko MONUSCO iri ruhande rw'abo bahuni ba M23, yuko na Antonio Guterres wavuze ko M23 ifite ibikoresho birenze na MONUSCO. Noneho Antonio Guterres kwemera ko batafite ibitwarisho ngibyo bya M23 yari gushaka kuyobya abakongomani kubereka kuko M23 bafite ingufu, bafite imbaraga. Noneho bashaka kwemeza guverinoma ya Kongo bavugane, batura intwaro hasi, bafate abasirikare ba M23 babinjize mu gisirikare cya Kongo. Noneho ibyo nibyo guverinoma ya Kongo itashaka. Umutekano wifashe gutunga ubu rero? Umutekano ndawo kuko icyo abaturage bategamiye nuko Loni yafasha guverinoma ya Kongo kugira ngo umutekano ugaruke, bunagana garuke mu maboko ya guverinoma. Abahundi ba M23 basubire iyo bari guverinoma ya Rwanda bayisabe kuko totera imbaraga izo ntwari za M23. None nukuvuga ngo abaturage baho ngaho bo bavuga ko Loni na M23 bikorana? Nibyo bavuga ko M23 Loni na Kagame bakorana. Wowe nk'umuyobozi ibyo ngibyo ibyumvise abaturage uyobora ubabwira iki? Ibyo tubabwira nuko kwihangana bakareka guverinoma ya Kongo ikashaka umutekano na Rwanda kugira ngo tubone uburyo twakemura icyo kibazo. Michel Mwumvaneza, umwe mu bayobozi ba sheferi ya Bukumu. Tukiri ku makuru yerekeye Kongo, muri Kenya uyu munsi habaye umuhango wo kohereza ingabo 1000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha kugarura umutekano. Perezida William Ruto yahaye ibendera izo ngabo nk'ikimenyetso ko zigiye guserukira igihugu muri ubwo butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC mu magambo ahini. Ingabo za Kenya zisanzeyo iz'u Burundi, hitezwe kandi ko hazajyaho n'iza Sudani y'Epfo ndetse n'iza Uganda. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge uri mu biro bya BBC i Nairobi yakurikiranye iyo nkuru mu kanya gashize amaze kuvugana na Jacques Niyitegeka, atangira amubaza igihe izo ngabo zitezwe kugerera muri Kongo. Kuva habaye ibirori byo kurungika izo ngabo muri Kongo bisigura yuko umwanya wari wo wose abo basirikare bashobora gushika muri Kongo, kandi zari zimaze igihe ziri mu mwiteguro kuko ibikoresho byazo birimo ibigwanisho n'ibindi bikenerwa ku rugamba byatanguye kurungikwa aho muri Kongo kuva mu kwezi kw'icenda. Ariko rero kumvo z'imikenyuro ya gisirikare, abategetsi ba gisirikare ngaha muri Kenya bavuze yuko badashobora kuvuga umunsi nyezina izo ngabo zizoshikirayo. Ariko guhera uno munsi bisigura yuko umukuru w'igihugu ca Kenya yazirungitse aho muri Kongo aho zigiye mu butumwa. Hanyuma aho muri Kongo izo ngabo za Kenya zizakorera ahagana he? Bivuga ko icicaro cazo nyamukuru kizoba kiri Igoma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko, ariko ngo mu kwinjira biravuga yuko zishobora kwinjirana mu gisagara ca Bunagana gisanzwe kiri mu minwe y'umugwi M23. Hanyuma leta ya Kenya bavuze inshingano z'izo ngabo niba ari ukurwana cyangwa se ari ukujya hagati y'impande zirwana. Inshingano z'izo ngabo zaba za Kenya canke n'izindi z'akarere, izo nshingano ziri mu byo abakuru b'ibihugu b'ishirahamwe ry'ubuseruko bwa Afrika EAC bumvikanye rero ko izo ngabo zigiye gufasha iza Kongo kugwanya imigwi yose yitwaje ibigwanisho kugira ngo amahoro ashobore kugaruka na cane mu buseruko bw'ico gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva rero mu nshingano harimo kugwana, kuko ugiye gufasha uri kwaragwana utegerezwa na wewe kugwana kugira ngo bashobore gutuza iyo migwi yose yitwaje ibigwanisho. Izo ngabo zizomarayo igihe kingana gute Prime? Ico kibazo no nyene cabajijwe abategetsi ba gisirikare ngaha muri Kenya, ariko n'ubundi bavuze bati kumva nyene z'amabanga ya gisirikare ntibashobora kuvuga ngo izo ngabo zizomarayo igihe kingana gute. Ni nkuko igihe bari babaje bati mbega bazoshikayo ryari, bavuze bati ivyo si ibintu tubwira ku mugaragaro. Rero igihe izo ngabo zizomarayo nikizwi, kandi n'igihe abakuru b'ibihugu ba East African Community bumvikana yuko borungika ingabo muri Kongo, nabo nyene ntibigeze bavuga igihe izo ngabo zizomarayo. Nta n'igitigiri cyose hamwe caba cizo ngabo ziba mu Burundi, zizova muri Kenya, izova muri Uganda, nizova muri Sudani, ntigeze bavuga ngene ico gitigiri kizoba kingana n'ikiringo bahaye ubwo butumwa ingene kizoba kingana.
ubutumwa ingene kizoba